chibai ule voin hi June ni sang ni le som ni pakhat ni lai ni ani a nimin le voin lama Myanmar ram chunga thil thleng lang sar zolte longai thale ila ama sa in tahan lam bo ruak lo thlir ma sa ila tahan kan ti hian tahan bazar le a chevel hi ani bera voin June ni sang ni le som ni pakhat tahan bazar pon lam ala lun le a bazar chung ero atlo tu an khat phar mai bazar kongkam ar sazuar mun som ni pangale bongsa le vok sazuar mun riata an oma an lun hle bazar kalte zinga mas bua an thanem ve ta hle a khwal khuwa mi te an la fim khur tok lo ni in alang voin June ni hian kalimiowa covid-19 test mi som ni paruk zinga mi som positive mu an nia tahana mi pakhat munlaya mi pakhat sanmiowa mi pali tat uvenga mi pakhat townzalat mi pakhat kolkul block 1 mi pakhat au Myanmar na mi pakhat te si kai mu an ni heng lo po hi rin hlel an om nual nia riat ania mi puite an fim khur sot hle tahan le a chevela hian chhun zanin sipai le police uniform le civil forma in thuamin bike le sipai motorin an teizeu zewa mi pui har sanna em an thlen san lem lo tahana chak khaidapa ni tin lu chuak khothen omte an la ni thum hlea thilman akai sang de utana ei in leikhol an om nual angin kolmio khopui tin angin pangai taka na thokle veiwak an lo om nual ani tukin jing dariat vel khan tahana ru asur zewin a han le thuaya boruak aji om deu khwal khuwa atanga tahan ho then khatte veng chung hruai tu te hriat tirin kar khat chung a in quarantine don nia hriat ani phakan lama kok tu dalan an that le ta nimin June ni khat sang ni le som ni pakhat zandar sari vel khan Kachin State Phakan Township Saimu Khua Santi Kongveng chunga in zalal hlui tunma a NLD party mi le sa ni thin puya za chu baika chuan lain mi tu ti hriat lo mi paliten chemin an virona an vina hmuna hian aboral ngal thu mitamutu mi pakhat chuan a soi ani puya za hi tunma chuan in zalal ania NLD mi le sa ani thina tuna chuan sipai tenen in kopin kok tu dalan na athok ti kan vain kan hria ti in mi pakhat chuan a soi ani nimin khan phaka na imi ataya mana venglal kok tu dalan utin soa an lo that to bok ani Karen State miawadi khochung wolo police station chu tukin jinglam darli le achan vevel khan ka ania chuti rualin nimin lama in kana thlenna phalu khobula po tukin jing khan arin kam non le ti hriat ani thu khetet media chuan atar lang ani tual chung mi te chuan tukin darli le achan ve vela miawari tlang le lama om wolo police station chu ka ania engpol ti nge ti chu hriat alani lo then khat chuan DKBA bu chau so cho tette anni an ringa miawari a hian ral thum keng pol an tama anin puanzar lo chuan rin thiam a har hle ani he police station an kana a hian thile hliam an om lo kan la hrelo ti in asoi ani nimin lama phalu khobula in kana chuan DKBA hruai tu bu chau so cho tet le KNU 1 comment generation Z tele ral thom keng pol dang antel nia hriat ania military council sipailama chuan BGF border guard force antela anin kam na sa hle ani chu in kana chuan military council sipai somni pakuale BGF sipai pathum thi in pariat an hliam thu KNU lamin an soi ani tangrol pol dangte thizat le hliam anom thu puanzar ani lo Thailand lama mantok DVD news reporter pathum te chu sari tang tura an chung thu rel ani mai ni somni pariat khan thai thu nei tu te chuan DVB reporter pathum le political activist pani te chu sari chung zel bangzu tur le Thailand poisa bat sangli theu choi tura thutlukna an siam thu parachatai news chuan nimin June ni khat khan atar lang ani tunari chuan anni pathum chu Bangkok immigration officer sen mek ania an IOA ding tur ukil an zong mek bok nia hriat ani heng DVB reporter tele politics lama innam noi mi pani te chu meini kwa khan dan lava Thailand ram chung lut rukhesin Thai police te chuan an mana military council in Myanmar ram chunga media lian tak tak pangate registration ati top saktak awangin heng mi pangate po hi ramri kanin Thailand an lut ani sipain thuneina an ponglak nuwa mantok news reporter mi somria zet an tling to a
March thla ni thuma sipain tharum thoa an man tak P base DVB news reporter kumin yo chu mei ni som pahni khan military council lamin section zale panga e mangin kumthum chung tang turin an lo rel to ani Thai Myanmar inkalpona leikhar ani awangin Myanmar mi hnathok zali chuang chu mani inlama ho theilovin an tangkhang ti hriat ani Thailand ram atanga lo ho Myanmar mi za chuang te chu COVID-19 nanna an kai ti mu chu ani nuwa Myanmar lama chuan meni somthum pakhat khan Thai Myanmar ramri lei chu an khar tak awangin Thailand lama om hnathok mi zali vel chuan mani ina ho theilovin anom pha ta ani Mosot Khobes Joint Action Committee for Burma Affairs JSCBA Chairman Umyo Chu chuan Myanmar lama hotur workers zathum somkwale pali te chu Thailand ram number 2 border brigade pula motor parking na a antang khanga anni chu Thai immigration ten vengin anom pui ani then kha chu dan anga ho thei anni to lo awangin mantok an oma athen chuan motor ho in an ho a ma se Thai poisa bat sing khat vel choi angai ani ti in a soi tuna hian Thailand rama po covid natna apun lun chole meka Thai Myanmar border khuwa miawari me sau ta chilai me saing ko taung le ya naw nga chuan Myanmar workers te chu dan anga ho phalsak ani to lo awangin har sanna antok mek ti hriat ani Asian ram suai tu pani te chu tun cholkar chung nge ya Myanmar ram an tlo tur thu hriat ani Asian kan ti mai Association of Southeast Asia Nations a chairman le secretary te chu Myanmar jin an tum thu Reuters news chuan nimin khan atar langa chuta chuan Myanmar a sipain thunaina an lak nuwa Asian member ramzinga ngaidan in anglo awm thu po zi alan ania ma se Asian pola chuan ramdang teram chung chungchang emo boina emo a enroll athiang loti policy a om ani Kumin Asian Pol chairman Brunei ram deputy foreign minister Eriwan Yusof le Brunei ram mi tho Asian Pol secretary Lim Jok Hoi te chu tun cholkar chungin military council how tu tenen anin hudon ani ma se hezin program hi tidang lampo ani mai theya hezin program hi Myanmar ram chung chungchang ngai to a Indonesia a Asian soi tu te in mu khomna atanga lungrual taka antu pas pangana a chu soi hona nei zo ani atanga cholkar nga chunga soi tu pani te Myanmar rama anjin turani ti atelwang ani chu in mu khomna a chuan military council how tu ber senior general min aung hlaina po amuna kalin atelve ani Myanmar ram chunga covid-3 kai ni khathil thu a mi za chuang an mu nimin khan Myanmar ram chunga covid-3 kai ni khathil thu a mi zale somni pani chuang an mu thu Myanmar health department chuan chanchin pheka atar lang ani mei tha ni somthum pakhat sangni le somni pakhat zandariat atanga zun ni khat sangni le somni pakhat zandariat thleng khan mi sangni chuang an endikna a mi za chuang covid sikai an mu thu siat ani he sikai mu na te hi nepido le yangong khopuya an endikna atanga tarlan ani Myanmar ram chunga hian covid sikai mi noi khat le singli chuang mu to ni in heng zinga mi noi khat le singthum te chu enkol dam to anni thiza thi tarlan anilo Myanmar a sipayin sarkarna an ponglak nu mani lok atang khan covid sikai an pung sota sarkarna dula uwanga CDM alut health department a thoktu mi sangtel anom to ani Mizoram acham mek mizo mi puite oihlim tu le Myanmar ral tanteta na vebur khonsaka hun man lel taka mangthin Myanmar Idol season 4 runner up Benjamin Sumchu nimin tlailama LRM hospitala COVID-19 rektesa a positive ti thu hriat ani aruala om artist dangte po tuna chuan quarantine vek anni ti hriat ani bok zai thiam Benjamin Sum hi zin chuatum symptom engma nei lo nima se COVID-19 test result certificate lak atum nalama alo positive ti hriat ani hetiang ani ta ka chuan azin kong po chu thulleri ania anjin kong atan chuan ruamanna athara siam thatle angai don nia hriat ani bok Aizol luang mual LLTF te chuan ama Benjamin Sum hi ni somni pani mei atanga ni khat jun sangni le somni pakhat chunga contact emo thalo lak pui emo an om chuan an hena in report wat turin hriatirna an chu ani tukin jing lam khan tan se kholal military council te ruat chu silaya ka hlum ani
tan se khuwa po u venglal atana military council teruat uye thuna ruang chu mungyua khodam do ina da ani to a ka hlum ani na mun chu mungyua kho chimlam po u veng le marlam bumi aveng inkara local zu zorna in bula ani tuna chuan chung lai mun vel chu sipain vengin konga kalte an dabzel ni in BBC chuan atar lang ani Chin State tonjang khopuya covid rikai mi somriat pani mu ni in mi pakhat athi Chin State marlam India ram rekhua tonjang le chikha khopuya covid rikai mi somriat pani le thi mi pakhat anom thu siat ani India ram hi khovela covid rikai dar chakna ber ania hei wang hian rikai kan pun phani in tonjang mi pakhat chuan asoi tonjang damdoi ina hian rikai mi somthum pakua chikha a hian mi somli pathum anom thu civil hospital a thok mi pakhat chuan asoi ani nizan masa kha nu pakhat naw thariat pai aborala zun thla a naw nei turarin ania ahlim chhona chuan chutiwak ani lem lova chawve deuh chuan a om thin oxygen po mantir ani na a ni thumni a rin lo dawin aboral thutta ani tonjang township hospital a le chikha damdoi ina hian meini somni pasari sangni le somni pakhat atang khan covid rin hlel khosik ritlang le khu rimshelo ngongna thokhar sa mu nual ania chungmi te chuan meini som pakhat sangni le somni pakhat khan hetiang din huna an om tho thu an lo soibok ani coronavirus sik a omle omlo rapid test kita endik ani nu in meini somthum pakhat sangni le somni pakhat khan military council health department ten test kit sangthum zet an thon thu chikha a venglal pakhat chuan asoya chuti chungchuan in dailona medical staff lama le thildanga mamo anlanga hle thu siat ani Myanmar Muslim in Suikhom Pol le NUG tangkopin sipai sarkarna paithak antum Myanmar sipai sarkarna dauzel tur le Federal Democracy tungding tura thokhawa mala zel turin Myanmar Muslim in Suikhom Pol Muslim of Myanmar Multi-Ethnic Consultative Committee MMMCC andin thu meini som pakwa khan puan ani heng pola hian Rohingya tiamin Muslim ten zalen takle Ramadan manga hlainei lo rual khai taka an om thaina turte rammi ten dikna an mu thaina na chechuak thin General Z Shwai tu tele mi puite ba ka ramchung le pon thokho tura MMMCC hi din ani thu MMMCC spokesperson u chowena chu rengun khetet media office atangin anzota zona MMMCC omzia le athil tumte minsil thai angem channa Muslim of Myanmar Multi-Ethnic Consultative Committee a omzia berchu Muslim mi te tan chau ani bik lawa mi puite le Muslim mi te tina ani maya Myanmar ram chunga Muslim te hi Islam sakhobia anni angin nek chep na le soisak antok ve fawa chumi lakata chansuak to pol ani a atumber pakhat po angkhata in en hi ani aram leilung fa theu eng sakhobia le eng nampo ni se khoiste ta po ni se kumrei tak zalen lo le hlona in an om thina aram chung institution a po ni se mason na kong om thai me lo awangin tun hnuwa chuan eng sakhobia po ni se eng nampo ni se zalen takle en san na om lova an kalzel thainan malakhi an tum ani zona dang NUG nen in thoktlang don tina emni channa NUG kal phungzul zuin Rohingya nen Muslim mi tele mi puite hian human rights annai angin international levela omve thaina turin khovel hian athli renga chuwang chuan NUG kal phung thlop zelin ramdang mi tenen tho howa inton puiton hi kantum ani zona dang committee a hian ramchung mi tutange tel channa committee a hi chuan ramchung zirlai hroi tu te ramchung le pona Muslim pol sang hroi tu te an tel hloma tunari chuan ramchung mi hroi tu te hi soilan kan du ri lo ani zona dang sarkara hian innam hnoi intumem channa inra be na le ngai sakna kara hian kongthar kan zonwat athadona chu kan thil ngai tua pakhat chu ani tunari chuan NUG nen kan in ngeng ton renga hria thiam na le lungrual taka dan le hrai kal manga kongzo hi kan ti tuiber alaniri spring revolution hi February ni khat sangni le somni pakhat atang khan vo in thlengin ramchung mun tin mun tanga din mun sang mu tur a oma
NUG atang po in stakeholders nen an chen na boruak siat tur om zela heti an chen na hian human rights apoimo ziale ramdan pui thlenga zetel apoimo ta ani chuwangin meini somni pakua sangni le somni pakhata andin tak Muslim of Myanmar Multi Ethnic Consultative Committee MMMCC hi politics dokana NUG nen an hmalak dan tur hi kan thlireng don ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin hriat tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule